hale ka de ta hanya ipakete ba khala ponyo athu tok de la ho khle ye ga ge lo de clip le le ta te re ba ne e te pen tu ta ge phe che bo saral le de thu khwi ge kho chin nui akhali pakhuthi te nya scan we da billionaire do phe te te ni atop pu pakhuthi we da billionaire khele aga ta kya lui chi lo do apukui ani thir chi wi lo khi ti lo la khi thu chin nui ne billionaire khele he o atho we ti la aga khi tholi dollar ni lo khi te pha ke i billionaire khele o we da thak tho do ye chi kho ga lo pa me pa phok kwa we da billionaire khele a chi la khi tho khi chi ye ta ta ni ne ago o we da ti la ta chi khu pho the trillion me la khe in ne la billionaire khele aklama pa khu the te we da thele po athu to ka te ye ga ge lo pa ka sa te chula no gi ye po o la no gi ye a lot ne me we da Bernard Arnault and family lo o we thin ne me we da hi po kho po te du la athu tho we da fashion design do retail lo a company mi me we da la LVMH do o su lo ta la French tiko me pa la pa sera po ga ni asani o we da nu chi khu ni lo do ata per ne worth khele ne o we da ti le dollar ta ki nu chi kho billion lo no gi Louis Larry Ellison pa ga ni athu thora ba khala technology ta le thole thor ka pa la me we da Oracle ta la Oracle ne ba khala database management system cha da pa ko khas ro lo do pa du tho phe to khu gi nu chi nu la California lo pa du tho ta pu ga ki ni asani o we da kho chi li do me me le ana worth ta per ne o tu le ta ki ya khu chi ki billion lo tu me ta se kwa video chai ne with a chu he gi he ba ya le like to follow ki pa thu to ka to la ko kle sa ga ne mi me we da le Jeff Bezos lo por ga si boy na ki ba khal le technology ta le thole thor ka pa ye lo me me la on ne khu thi we da Amazon ba khal online จอญา te me ge cloud computing te me ge ta ka de ba pa khu do artificial intelligence ba ta se nya on le AI a company de play na ke o su lo ta la ko America pu lo a ke Jeff Bezos asani ne o we da khu chi te ni do me le ata per ne worth ne o tu le khi ya do chi ye billion nya lo no khi Mark Zuckerberg me por ga di chumo do bu do ti do pali di pa se nya so Mark na ke du o tho ba kha la ta le thol technology ka pa le me we Facebook ta ka ri ba apu ne we da Instagram do WhatsApp si ko lo on ne me we da por Israel po ta ga do company ne o le America ko wi Mark ta ga ek ni asani o thelu chi ta na ke me le ata per net worth ne o da ti la dollar khi ki ya chi khu billion lo palo oda no gite alon ne me wada Elon Musk lo me le Elon Musk ho du o tho wada ba khala automotive te ka pa ta lo automotive ne ro te wada cha do ka wa cha le abe ti de pha me we khu thi we khu do SpaceX ta le ta ki le mu plo pu ta ka ri ba on ne Apple wada se ko do X le nya ba ta se nya le Twitter do athu tho wada le ta bi ta ba apu le ta pa phla tho we ba na ki o wada se ko lo ado cha the robots se yo le ba ka ma da ke le ba nyo lo te pha ni te wada khu do ka le tlo no le ka cha te pha lo Elon Musk ne atani wada ye shi the ni the net worth e he o ara wa ti le dollar the ki ya lu chi ki billion li tablo ko de with a choose ta pino he gi he ba ya do subscribe che YouTube channel ge